Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagdato ni Jordan kan ni Ditas. Ngam saan nga inaknon ni Ditas, ti panagayat ni Jordan. Naglabas nga rod ti panawen, nagampon ni Miguel, kat iso ni Dea. Ad-addapay adimor as ti negosyo na. Kat nakunanapay kan ni Rafi, ani Dea ti mangtawid kadagiti sa nikwana, apaman adumakkel ti ubing. Iti may sa Arabii, saan ang makaturong ni Adelfa, gaputa pampanunutan na ti kababalin ti kabsat na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seriya tayo itaalawa sa napauluan. Idolo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagrigat at talaga ti agmaymaysa. Awan mata ni Ditas, gaputa nagnaedan iti Amerika. Ni matmanong, day talag bisbisyon ti ubraan na. Imbes ko mga iso ti makatulong kanyak. Ngam saan mat? Anya tayo siya mang angot ko. Kasla agat asok. Kasla ada mapupuuran. Rumarak, inakitaan ti agat asok. Adelfa! Rumor ka dita silid mo! Mapupuuran to'y balay! Adelfa! Anya! Diyos ko, awanan ti balay mi. Nauraman. Kasano kami pa'y itaan. Naimbaglangan ta nakarwarta Dagos. Iso na lang tawan tinabati a kagawaan ta. Nagalis tumot ngamin ang nagkayamkam ti apoy. Iso nga awan na pulos din salbara kagawaan. Basol mo dahi ti manong. Apay ngamin ang nagluto ka. Kat di mo inidap adagos ti naglutuam. Nalipatak nga rod. Unay mo tanti kastoy. Kasano pa yung tibiyag ta. Itatawanan ti pagnaadan ta. Papa, mabalin ka diya sumuro ta kada kayo ije pasdakyo. Maboring ak namin dito yung balay. Kaputaawan mat kay ayam ko. Saan ko mat amabalin akay ayam ti anak naman ng Leia kan manong Rafi. Gaputa baby pay laeng. O sige, iha. Sumurot ka nga ron ije pasdak intun madamdama. Tapno makita mat ijay. Ha? Ay, good morning, Tita Carmina. Good morning, Dia. Manong Miguel, nagbuya ka din iti news? Saan pa'y? Diyak namin linukatan tay TV ita agsapa. Ni Adelfa. Diyay sikat asingar. Nauram ti balay na. Kat awan ka no apulos ti gamit ana isalbar na. Apay nga tanga awan ni Ninong Miguel ita dito pasdak na. Sigud mat amasapsapa day siya nga umay dito eh. Nakasalita kami sa tao na. Saan ka no pala makaumay ita? Gaputada ka no napatig apapananda ka ni Dea. Basta ka di. Kasano ngay nga rod ang maisublita to'y kwarta ang nabulot takin kwa na. Tsak mat kayat nga ibati latan dito opisina na. Yawatan tulangan into numay dito eh. Sigurado mo't nga umay ni Ninong dito pastek na. Gaputa kita na dagiti masapol ang magatang dito ang materyales. Kunak man no iti pasdak yu ti papanan tayo, papa. Sabali mat adalan ti tinarong tayo. Mapanta iti ayan ni Adelfa, anak. Mapanta pa siya rin. Tis istoryaan nyo asikat asingar? Tinauram ti balay na? Wen, anak. Malagip nakpaingatan ni Adelfa. Nabayagan a panawan, iti naudi ang nagkita kami. Amangan no malagip na kayo pa, papa. Nubilang man ta din na kayo malagip. Diyam amoyo man ang tibagiyo kan kwa na. Ibagayo, ada kayo dyan number 1 fan na. Kanti ng tulong kan kwa na iti concert. Anyamatan. Natangmanin ti sidain. Agyawat na lang aruden. Dayjay paimot saan anaimas amasida. Agreklamo ka pa'y laang manong. Imbag na rod, ta dapay iyawat dagiti kaadalak amasida.
Kan kastamutan adad dumapay akasapulan ta. Nuapay mo't nga minakastoy tinapasamak. Sapay jak naruwam amaturog iti tent. Nagadot hilamok. Agyaman kakit di. Gaputa uray kastoy tinapasamak. Adalat ta dagiti tao ang nakasagana at tumulong kadata. No saan aga po iti tulong da? Awan ko mamot to itent apag nanaudan ta ita. Adakot siya nagsardan. Ah, Sino nga taday ta? Kumusta ka na, Delfa? Malagip na kadipay? Sino kayo kadi? Kan kasano anam amudak, mister? Siyak na ito'y ni Miguel Jimenez. Siyak tinangtulong kan kaidi iti may sa concert mo. Manon atawan tinapalabas. Ha? Juan, malagip kon. Agyamanak ta sinarungkaran nak Miguel. Kan agyamanak manan iti panang tulong mo kanyak idi iti concert. Nadamag ko tinapasamak kan ka. Iso asinapol ka adagos. Maragsakan nak. Gaputa nakita ka manen. Sino mat ngay daytoy napintas nga ubing akadwam? Iso ni Dea. The adopted child ko. Hello, Tita Adelfa. Nice to meet you. Nice to meet you too, Dea, iha. Kunakman no iti pasdag mo tinapanan nyo, Manong. Ngam apay ang narabyan kayo anagawid. Saan kami na natuloy anapan ije pasda, kading ko. Napan mi pinashare ni Adelfa. Wen, Tita, nakitak matlangan ni Tita Adelfa. Uray no bakatan, napintas lata. Kat, kumusta nga iti kasasaad na ita? Nakaakar ka din iti sabali abalay? Saan? Itipay lang na uram abalay na ti pagnanaagdan na. Nangikabil da iti ruar. Tapno adala ta pagturugan da iti kapsat na. Ay, kaasimot nga rod no kasta. Sigun nga min iti news. Awan ka no apulos ti na isalbar na agamit na. Uray dagiti tropyo, kas kada award na iti panagkanta na. Nairaman, anauram. nagadumot ang dagita nga abas to, Adelfa. Sa dino tinagapuan dagita. Naggapo ka ni Miguel dagita nga abas to, Manong. Umanayan dagita iti may sa abulan. Gaputa duata laeng met. Nagsingpot man day di agayem mo. Mangyawat pa iti supply ta groceries. Saan laday ta? Kanayon na kapayapasyarin dito eh. Tapno maamuan na lang ti kasasaad mo. Iso ang nagasat tapay laeng, Manong. Gaputa addala ta dagiti tao ang nakasagana amang tulong kadata. At iti kwarta ang nabulod mi kata kayo, Ninong Miguel. Isublimin. Agyaman na, Clea. Apay nga asaan mo akadwa ni Rafi ita ngay may ditoy. Makumikom ngamin iti opisina. Iso asyak pay lang ti inmay ditoy. Idi kumapay kalman nga yawat mi ti kwarta. Iso na lang tawan kayo. At da ngamin napatagan na panak. Iso asanak ngay may ditoy pasdak. No bilang tadda kasapulan yung agasawa. Ibagayo laeng. Nakasagana ak akanayon at tumulong kada kayo. Ay, anyamat tan. Impigsanan ti todo. Naimbaglaangan, tanakaawid ak adangos. Ala, kasanungay nga tan ni Tita Adelfa. Kaasimot numabas sa titent a pagturturugan na. Sana bale, tadamot siguro paglinungan na. Uray pay, Tita. Kaasilatan ni Tita Adelfa. Gaputaawan na saya tapagyanan na. Numabalin la kuma. Uray dito yan nga agnaad. Tapno makaturugan itinasayaat. Kan saanan ang makagkagat tilamok. Ibagak to kan ni Papa. Nga ibagana kan ni Tita Adelfa nga agnaadan ditoy. Tapno manayunan manen ti kadwa tayo.
Apay ang nagtaktak ka pala ngay may dito ayan ko, Miguel. Nagpigsapay ti tudo. Amang ano saan kan ang makaawid, iji balayo. Ayos lang, mat, no sa anak ang makaawid. Kaduan ka lang dito'y. Awan ni Jordan akabsat mo. Sa dino tinapanan na. Ay, Jack mo. Pimanaw mutlatan asan ang nagpakpakada. Sigurado nga inton bigat pay laang nga agawid dayjay. Madama ko man lang. Saan ka kadi anaadan iti asawa kan anak? Tate adwa kayo lang kanimano mo. Sa anak-anak i asawa, Miguel. Gaputa impamaysak ti karerak iti musika idi. Kan tumultulong ak kadag iti outreach program. Ngam, bidot na tati inararamid ko anang tulong iti sabali a tao. Ngamin, awan na pulos na bati kadag iti urnong ko. Gaputa inted ko amin kas donations. Kunak ngamin no agtultuloy latta ti karir ko. Ngam ita, kastoy matan tinagbanagak. Ne, apay ang nagsangit ka, di ha? Anyat mapaspasamak kan ka? Tita, apay ngay asan ang nagawid ni Papa iti agpatnag. Pinanawan na ka din. Saan ka din agsubli dito'y balay? Saan, iha? Agsublin tumatlaang ni Papam. Amangan no napan iti ayan ni Adelfa, kat saanan ang nakaawid idirabi Gaputa nagpigsakit nga rod ti tudo. Kaya't ko ti mapanitiayan ni Papa, tita. Mabalin ka di nga itulod nak ijay. Anya? Awagan talaangan ni Papam. Saan ka ama itulod iti ayan na? Gaputa jakmat amo ti balay ni Adelfa. Umauawag mat ni Carmina iti cellphone ko. Amangan mo't no sapsapulan na kanideya. Gaputa saan kakat nga rod anak kaawid idirabi Mabit lang, sumbatak. Hello. Manong, agawid ka ka din dito balay? Agsangsangit ni Dea. Sapsapulan na ka. Oh, atoy, kasaritam. Hello, Papa? Hello, iha. Apay nga agsangit ka. Agawid akong dita balay. Pasensya ka no sa anak ang nagawid di dirabi Kadwayo ka din ni Tita Adelfa nga agawid ditoy. Saan, iha? Saan na balay? Isurot kan tumanan inton sumaruno nga umayak dito ayan ni Titam Adelfa. Adelfa, di mo't adda pa'y dumaas sa nikwa day di papaay di probinsya. Ha? Anya asa di ko manong? Kung naididay di papa, ana ilakon dagi jay. Gaputa saan tayo mutan nga agnanaid iji probinsya. Nuna ilakon, ayan nga roti kwarta naglakwan iti day di asa nikwa. Ni, Jack amo sa anak mo't ang makibibiyang iti kwarta day di papa. Olbod! Ti ko namkid di. Indulin mo ti kwarta. Gaputa kayat mo asikalaang ti agnumar kadag iti sanikwa dagiti dadakkel ta. Iti ka nito ang maamuak nga iduldulin mo when no ginastos mo ti kwarta. Agsagana ka kanya ka. Tama nga nuan niya pa iti maaramid ko kan ka. Daya anak, umay kan. Nakasaganan ti makan idyo kusina. Diyak kayat timangan, Papa. Ni, apay ngay. Agpaspasugnod ka kadipay lang kanya ka. Gaputa saan ka nga insurot iti ayan ni Adelfa. Sorry, iha. No di ka insurot. Sana balay. Agpasyertan tumanan iti ayan na. Sige nga rod, Papa. Ha? Ni, Adda mo awag iti cellphone nyo. Ni Tita Adelfa ti umawawag, Papa. Siya kun ti mang sungbat. ala. Hello, Tita Adelfa? Hello, Dea. Ada ka di dito ni papa. Mabalin ko ka di ang makasarita.
Apa yan, tita? Anya tinapasamak? Apay ngagsangsangit kayo? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas na napulwan. Idolo. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.